Teo Petrus badu Yohanes kidang yelet kiyo syaka tempel hakapor jing duai hakabakhandai baje. Baladan wei ubreu badeko nadu ka kupo ka kemia jong u ubaki laba. Yo baki jubo halakasngi hakakerdap ka tempel. Kabaki khot kaba itnat. Banpan ka jing ai isin ai na kita ke beyelet rung syapo kata ka tempel. Uta haba ule yoi yo Petrus badu Yohanes bakin selet rung syapo ka tempel. Ulapan ban yo ka jing ai isin ai. U Petrus te habola kmi shan u baru Yohanes ulong. To kmi hangi. Kumta ula kmi dengong yaki. Mau da kermen ban yo ai naki. Henry Petrus ulong. Karupa bat ka kesiar ngamdon. Henry ya kabangadon nga ayami. Haka kerteng uji sukres ubanan Nasret to yad. Bat ula shem u naka ketikamon. Bat ula penyeng u. Te kumni ru ki kejat bat ki mat seolah ajeng u kila klan. Bat habau ula kenrong jaj ula yeng. Bat ula sedang yad. Bat ula let rong lem bat ki syapok ke tempel. Udah yad, udah siet. Bat udah ya ro ya ublay. Bat upat ba baro ula ya i ya u ba uyad. Bat ba ya ro ya ublay. Bat ki le thu ya u. Ba ula long uta uba jusyong ban yo ke jing ai isnay ha kata ka kerdop ka ba itenat jong ke tempel. Tikiladap da ke jingso pala, bada ke jingso lengo, ya kata kabala jahau. Tekat bau dang badu Petrus badu Yohanes. Utau pat ba baro ule petlang, syaki syakata ka berenda ke bagi kot ke jong Solomon, bagi da sengo kendit Habo Petrus te ule yoi, ule ong hau tau pat ba. Ko kirang ba Israel, balai pisong pala ya kani. Lani balai pia kmi syan yangi, kumbara ke bor, lani ada kejingro blay jongihi bangila penyat yoni ubreu. Ubleu Abraham badu Ishak badu Jacob. Ublei ki kepa jongi ula penan burom ya ukon jong u Jisu. Ya uba pila ai tino bat pila len nak mat upilat. Man ba ula laatmu ban pelat no ya u. Henry pi pila len yu to ba khoj badu ba hok. Bat pila pan man pelat ya pi ya nong penyap breu. Pada usim ke jengim pila penyap no. Ya ba ublei ula penmi pat na ki bayap. Syapang kata ngi long kinong pla. Bada ke jenget ha ke kerteng jong u. Ya ne ubreu uba piu i. Bad ba pi tho. Ke kerteng jong u kala pen klan. Kata ke jenget ken ke bada u. Kala ai ha une ya kene ke jengkhia akran hakmat jong pi baro. Henry menta ko para ngatip bana ke jingbam tip pila le kata kumjo kumba kinong senchar jong piru kila le Henry kita ki ba ublay ula la pani lupa da ke shentur kinong ya lupa baro pun sya ukris jong u ula pendep kumta namar kata tu kela ke bomot tuan pai kmat ru bani pendam no egi pop jong pi bakumta kin yo awan ki ayom syong pengat na kemat utrai. Babon yo pa ya uta ukris. Yo bala thung khnang yapi uji suken. Yo baga day ke beneng ban pediang hadu ki ayom ke jing penthamai ya ki ik baro. Ya ke ba ublei ula keren da ke shentur ki nong itu lupa ba kho jong u ki ban nadu man barim. Umasas shisha ulong. Utrai ba ublei jong pi un pen mi yu nong itu lupa hapi nagi para jong pi ubakum manga ya u pin sya skor haki ki baro karba un kren hapi bat kan jaru bai ka men siem baro ka ba om sya skor ya utau nong itu lupa on pendu no khoj na pedeng patlang shisha kan ki nong itu lupa baro ru nadu Samuel bat kita ki babot na den kat ki bala kren kiru klietho syapang kini kisni. Pilong ki kun kita kinong itu lupa. Bat ki jong kata ke jutang. Ya ka bau blay ula penlong. Bat ki kepa jong pi. Bau ong hau Abraham. Hau sembai jong me on kerku. Ya ki jad jong ke pertai baro. Hapi nengkong ublay ula penmi ya lau kun. Bat ula pa ya u ban kerku ya pi. Da ka bapen pai no. Ya uway pa uway na pi. Nak jing bam hok jong pi.
kiling do bad urang ba ke tempel bad ki sadusi kilawan kendet haki bagi das ngosi sat namar bagi kayo patlang bad bagi alap dau jisu ya kejeng mi pat na ki bayap te kila kem yaki bad kila set bendi yaki hadu la syai namar kalalong ajan miet lupa Ndrai bon ni kita ki wala la yo sngo yang ketaka ketien kila nget bad kejeng khen ni kirang ba kalalong kum pesan hajar kala jate anda kum la syai bagi nong sensyar jongki bad ki temen basan bad ki nong tho de kile lumlang ha Jerusalem baru Anas urang ba lengdo baru Kayafas baru Yohanes baru Alexander bad kat ki balalong na kejat rang ba lengdo te haba kila penyang yaki hapedeng kila keli da kebor ayu tani da kerteng ayu pila le ekane anda kom tau Petrus bala dap do mensim bakhoi ulong haki kopi kinong sensyar jong patlang bad ki temen basan laron keli yet yangi hakani kesni syapang kata ka kambabha yau ta ubriu bedeko kumno bala pen khya ayu u to tip phi baro bado patlang Israel baro bada ka kerteng uji sukres ubanan Nazaret yau bala sanar phna mapi yau ba ubleu la penmi pat ni bayap dau ta ken uni uyeng hangni hakmat jongpi ubala khya kran uni ulong uta umau yau bala kentat benno da phi kinong tei yau bala penlong hakli kadong bad omdan ka jingpen em hanu ha uweipat na ba omdan ka weipat ka kerteng hapo ka beneng ya ka bala ai ha pedeng gibreu da ka bagadai ba on pen em yangi ta haba kala kami tho ya kata ka jingslur jong Petrus pod Yohanes bad kila sngo tho ru bikilong gibreu ke baklam jing hikai bad ki babiet kila sngo phala Rekli itu eki bagila judan lem baru Jisu haba gedi ite yau ta ubriu yau balapen khya bo da yeng lem batki kimdan ai ruem banesat keliang Hendrai haba kile hukum yaki ban kenria no syabar ke dorbar kile sela parlok hi kidoong ayungin le yakini gibreu namar shisha bayaka dak khala badan nam la le daki kala pausyai habaro ke basyong ha Jerusalem pada kata ngimla banlen Hendrai bakan om priang syu hapreng upat ba tongine berngem yaki banaduk menta kinam kren syu hanu-hanuru hakani ke kerteng kumta haba kila khot yaki kila hukum yaki ban om kren satya lemni hikai ha ke kerteng Jisu Hendrai Petrus bad Yohanes kili thu bad kilong haki laka syong hok akmat ublay ban sengap yapi kamtam ban ya ublay to khan mapi namarngi ngimla ban am kren yaki ru yaki bengla yi bat nyela yo snow kumtaki haba kila nang berngem syu yaki kila pelat no yaki baki mesyam lat ban penstom yaki namar tau patlang na baki brio baro kile penon burom ya ublay na kebenta kata kebalale namar tau brio ula palat sau posnam karta ha ubalale ya kena dak khala jok jingkhya kran ti habala pelat no yaki kilawan shalakilok bat klia thu baro ya kabaki rang ba lengdo bat ki temen basan kilong haki kiti haba klia sngo ya kata kile penjamel ka ketien ho blai da ka wei ke jingmut bat klia ong atrai kan rat me ublai ubala thaw ya ka beneng bat ya ka khando bat ya ka duriau bat ya baro kat ki badan haki ubado mensim bakhoi da ka sentru David ukpa jongi usyakri jong me melaong balai bagi gentle kile bitar lep bat bagi pat ba kile perkhat ki bathala kisiem ke perthai kile yeng yale bat kinong sensyar kile lumlang persya yau trai bat persya yau kris jong u namar da shisha hakani kesnong u Herod baru Pontius Pilat lembat ki gentle bat ki pat ba Israel kile lumlang ya kaban yale yau Jisu ukon ubakho jongme yo ba mela pensle ya kaban le ya ki eru kat ba ka kti jongme bar ka jing perkhat jongme kila la thmu lupa bakinja te menta
atrai tu kami haki jing berngam jongki. Tu airu haki syakri jong me, ban keren ni keketian jong me, dah kejing sngo shlur sudah. Dah kemamik kenir no yala keketi ban penkia. Bat ba an yo le ya kitak khala, bat kejing pala dah kekerteng, ukon bakho jong me, ujisu. Onda kilala duwai te, lapen kenyo kata kejaka, haka bakile seng. Bat lapen dap iki baro do mensim bakho. Bat kila keren ni keketian ublay, dah kejing sngo shlur. Teu pat ba jong kita ki balangit ulalong dah kawai ke donot, bat kawai ke mensim. Bat uweiru ong syo bakalong ke jong uhi ke ru na kita ki ki baudan. Ndai ki baro kilong ke baya dailang. Bat ka bor ba ki apostol ke laplai ke jingmi pat jong trai Jisu. Te ke jing ai bakrau kalalong haki baro. Naba omdan uweiru bakerdu apeleng jongki. Nabakat ki bala long ki trai ki beri lani ki yeng kila deno kila walam ki dor jong kita ki balala de bat kila bo iki hakjat ki apostol bala sami ki ha uwei po uwei kalba uno ru udan kam kum tau Joseph yo bala sen Barnabas de ki apostol kabah bala batai kalong ukhon ke jing pentengen ujat lebi ukenja Kipras ba udan ke beri ula deno yaka bat ula walam iki sebai bat ula bo iki hakjat ki apostol